ngagiria ruborwa agatuchura na kamokoya hariwo anake marutaga hinya uyuko wa gwetho ngui kuria cingionekera ate manyita neri mathi macemania na mundu taru ni tungituika ati taru tondu Saitani ndagiceragira thuri rimwe ri Saitani tondu aceragira thuri rimwe kejetekie tondu muthuri Saitani aceragira thuri rimwe tutuike ati ni tuona Kairitu ri na gatikwire twendo kumwoyane ri riria tuikarite ingigacoka nyone ga kuhurira kana ngoria urutite namba yako kuri ngwire oje kamuru gaka ni gako moyaine ngwira ni twaina muno moyaine tana no akiri mundu wakwa riu tungikira atwira na tukubanga na tukugeta twere samani 17 twira tukugeta atego kaka kamake atege tweterere gethire kahinda ni ndigikona time teo ni ndigikona time teo haro hago gatiga ukieherere kono igwa wendu ngihota na mbale yori ukieherere to Saitani ni aceragira thuri ona amena micie ni mona tarugaga emuritu mwirigite confess na confess ga andu ndari akakiugaga uria macemanirie na mundu mwe twari nake na tondu mutumia mundu cio nake ni orite ri muthuri ucio agiciru ria gutua Kairitu kau mutumia na agigatua yes riga confess akaiga atiriri lakini mnakwanga wabaya ngoja kwa nini hebu imagine aje ishukua simu yangu takatifu no ndathikiriria accent yo kiguona gatiramenya kwaria gadungi kana nako ndokaiga nyumba kwa mutumia accent tichaga nakana kaiga gatiriri bwana utichukie alwaga kaikohoera chukia bwana yangu baba toaja mbele yako na mahitaji yetu yote tukinyanyekea kama vende haritari kaigua ando akaigetha nda vende haritari bwana baba twaja tukikwamba usukie bwana yangu na uchukie hata hii nyumba yote na uchukie watoto yangu yes ucio no ikare nake igwa ndago na riri reke maundu ni mahingicanagira thuri no gekora wi kuu by the way ni ucokete kuu gwitagwo the dating hot yes the dating game yes ni ucokete kuu ugekora by the way ugekora maundu metabauti na we oroka na muthako uria wa tene ugathambio wega kala ntakuria puru mundu tari wotha puru sababora 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 uria we guthaka puru ingiragia burangi na gakora muthio na mbere na tikira no tondu wendi wathaka puru ri no kuria puru gwika kurogonya muvira na uingirie ri ucokaga na goko guo dating game by the athuria by tugeciria ati ori mundu ra ukite cocokete riu ati ni dating game ri aya angi ndui namba nene ndingĩwĩta waganu Ige ati ndu yanga namba nene ni kuria maica wanyita ni kuria maica no riu gugituika ati ni wa foco ta riu by the way nyina wa wangaria atuike ni akwira ona ni hindi amenya we ona ogoragwo brother ya Saitani ni hindi amenya no emerigo yake nathie wanyita riu ni nyambiririe ri guthi kwambiriria asoka igwa ni kinyambi mena ciana ciaku na yaikio mena kinyambi ne aika no nginya zoke no nginya zoke ngurumo yes ndio ugeikara oguo wezi kana mna hiyo yes lazima tondu ni uko mugeretie maita mere matatu na riria waigwa ni arikia kuoywo ri exactly ukamenya hati ona kindu gitigaru thank you yes riu ni athie arikia guthie no nginya zoke haya wacoka ngurumo ri ugakora maundu macenjirie ni tondu gukora Kairitu gaka urenda kuhingia ri bado ri yes no makoragwo na Njung'wa wa cira riu mwancemania na Njung'wa wa cira ri mucoka mwene tutungana ihare rendi igui tucemania tugete ona goka ri gatukora ri acone kei kiri ati kethire kahi otire kindu ta kiu alora maguti mundu ngithie tuli na hinya tocio anake nio me hinya ucio manake me mahinya mangeithio tutari yes no igwa mwanake by the way haha athie meru athie kuhara na athie bara by the way ona mwanake onge by the way ukaigua by the way ora gwathie gwaikara ukaigua aretha athie kuria kwa muiritu ni kwari riu yes ni kware he bara ku ukaigo marutaga hinya ucio ku
Kaiuria nduraigua tori onge no cio nana ngiri muthuri mukuru o wa India urekereire waheanire kiheo kia bomu Aiwa Kairitu gakerega hikari athire atwara kiheo kia bomu kiheo kia bomu kaije kuhingura raripuka mara radio taikira nginya maiga oya githie gwakia nigetha tiunire aiwe keidia wega ri raripukera mura by the way roragire the bridegroom by the way niwe roragire muikania roragire muikania nderacoka na brother yake ramutihia muno na mwana ungi rari nyumba iyo nderatiga yathukia nyumba iguru anyitwo aigire tinaorurie by the way niona no komakia ndiramakia andu acio ndirenda komakia mundu ucio nigetha tige na muiki ucio wakwa ati kumumakia na nikumuraga riu ni arakuire ni wanda andu marutaga hinya ucio ku where do you get even that atwambite gutigana na maundu magwetha mbia na gwetha ngai riu riu kamba uconcentrate na maundu riu tamacio riu ati tuike ati ni tureta na ante na ati tusemanie ati goke tukahobanirie niona ithaigo no meno turihuthira mbia ino inya hindu iri twageikara thi ri ni taska right ego ila wow na idika bright tugetereire lakini ya ukiria na niwekirite nyama acoka goke na nigagioka ni sawa nigagitukora na thina ukaga ndiriri taraka nguteithie ngwire mwitanaga oguo mwetana oguo ri mwarikia gwetana na ni maundu ndanona mugetana tondu Kairitu by the way akaniga kuna ndigakwa ni twetana tugakamena muno by the way hindi yo wanyita thuthakimbia kimwe ukagwendera raire gwako kuragia muthuri na riu muratako ni kwiro wiragwo yo sai mudoka area no Kairitu moyanire na koi ukoria ko kuna ukoria kariku kaga ko wakameme ukamenya ba no karia ko batia tiganire alikuwa twagete tuli wa kama kora mundu gwitwo ri ari gatutura ri nimegugeta no maikare thi na makarehere thina muno ari ngiona gethira kahinda ona kana kauma kore gathie ko kamatige hau kinegena after 1 week ugakaigwa mugakona mugithini wa Jose niko karo ya bia haria kiria murango-ini niko kengeti-ini rigakazia kamongo kariga gwatiriri nithu tuyathire na tugicire na kamundu gaka tukirikana tutigane na koithuri tugatiga ithueri eni Mansaimo na Jose na akaria na thimu akamwira ngenda thi ndakaga mutegi ne thimu agikuya akauga nejo ndo ataka guthie nie na ukurikana uria ngui atiriri Kairitu nao undu ngai akoragwo amombite naguo undu special very special by the way undu very special bio undu very special ngai akoragwo amombite naguo mwiritu ucio guka mukwambanirerio ro uguo na thimu akwire ona uguo reciria tiguo by the way that was not the case na kuiguithie wega na wone na nima no nginya ko no murata ure mwenda kana ndaramwenda na ringi by the way ringi akwira atiriri ona ba ukwira atiriri situpatane tuonge ile maneno akamwira staki yo puzi yako uko nayo anyita awe thingereria tu wangiroka igatiriri Kethi jiguo na story from her side tondu ire orari to kuma mwena uyu ungi kumbe gakuite itunda riria gatuirirwo ni nyoka gokaga nario akona ona story cia kore pratika ugeraga atiriri acha nikwambie acha nikwambie Jen, but let me tell you kuna kitu moja I detest so much and this is the last time ningependa nikwambie mimi naonanga hapa hivi wewe nikikuangalia hivi hapa hivi naonanga uko na brains lakini sijui what is happening. I don't know what is happening. How can you cross me? Unawezaje kuni cross na rafiki yangu? Aki unajua wewe nawe kusikiza story from my side. I even don't want to listen. Don't talk. But this is the last time. Ile siku nitasikia hiyo maneno tena wewe utajua Kasarani kuna flats. Ni sawa. Lakini kana kukwambia yeye ndiye ananitaka lakini mimi simtaki. Nani anashidanga amenipigia simu ameniandikia message lakini mimi simtaki, yeye ndiye ananitaka. Hiyo maneno imeisha. Haya ni sawa basi. Sawa.
darling, hata delete namba yake. And you know that I love you. Mimi naweza fanya kila kitu juu yako. Ai. Azone. Oi. Ugakuagiriria biu. Na ikwari yakwa ria gwikite yo. Yes, agonyiteta. Karoka gutuine gukurehera uhoro nawe ukona tari irio na savu. Kaiguraga, darling, mimi nakupenda lakini sitaki watu wasikie. Iko kararia namba ere ore kare ona yo mutwe ndiragitheria yaki na zivite ngugu. Yes, araria wiro ri ko download oga kororo uguo. Yes, ukera muthako-ini riu ningi tondu Maisa no nginya magithie na mbere ri agatira kuigania wi wika ri ena mahitaji mamwe tarakithi nikio kirangirite wakaigua kena gathuke mundu ugakoria riu ningi hau rugano atia akwa acha nikwambia watu by the way wanakuanga kameme sijui story yao inakuanga nini wote wananitaka agiroko na nikega ekarendo alakando koerera wana karendo nikega muthia tondu mukagwa ni akiurire ri na nirakenda kuikania ri ugakarehe mucii kambiria kumiraga na guku uguo. Yes, arume makunya na goka iguo marakunya ndiraki gutire mundu tarauga ara ni kandugeire na twathi na koguo rwezi mama ya BNB agwerege nguhe atwarite na nyuki karuga gai kamba ide ati guthukaga ona ngigeka atia ni aroire kamundu kega oiga mundu kamwetha inya kama muriega agathie Nako atinge nyura ngia mundu cede kamwe ona ora ngi andu ele sipite. Yes, ni andu ele sipite ari andu ele sipite ngone koi Maisa mageka atia magathie na mbere no ndikuona hena bata wa muthinde mugita mundu ati tone mwamumenya tene mwamunyita we waigua we aggrieved toka wende mundu ni mundu mugimana ne yareka oguo niki na ndio kira kiratuma gukuigania. Yes, we wi wika na ndio kira kiratuma gukuhe wendo wothe wi wake wi wika na kira kiratuma ugae na kira kiratuma hurunjire njangiri vote. Yes, so le wa maina we wapothie we urie niki ucokere mundu ngire uti ucio ruga ne korera bara eno agere bara na igwa magira na ati tuthizo gakanyite na igwa maroire kuuru muno oeri bare tari onekana makirwira mundu uriku ucio mundu ucio na riki niko goka kama cikithania wae ndu no goka kiuge nie ri uyu nie ndiri ndimwendaga uyu ukwacoka kuhe ndeto ciaku bas ni aheaga ndeto ciaku nikio nyenda tuikaranie nake hakuhi ni ona ndimwendete ona hanini akambia kuona ni mabaire iki mundu iki no ko nikio kihana ndeto ciako oka mukatiaga na stories ya kuneka monane maikaranie okoro irau. Yes, we're going to fight. Otherwise mambo ni chonjo. Maithe matia tinda wira itiare magitinda ta Basara tikenda kimeta thengi Basara na macoka mage kuria ngaruya na githiti wa gukororua akionia aya ange kukimonia tiriri numo ngironi gitoero uria guthiaga uria onetio ni athuri na kirira na kiarorete gitoero iguru twina athuri fani arorete gitoero iguru kamena ngari ni mangira gitoero atiriri bari gwatiriri niki Basara no tararikia rethi kitararia Rego ndira mubango wa kuinuka aza Maisa ma Basara ri especially malaithio to ikarire ri that was fun. Yes, a lot of fun, and we wasted a lot of our time and we didn't regret.
Ore atu ko ni gwe tu hindi ore. Na ivyo togero ilo togirare gatagate ga masiezi ya 50. Togirare hau. Tale ivyo tutake kimono horo wago ugote maluga kinigo toigira gari tuzogete. Ugikate na namba wa 5 ko. Mena wa idhaje. Kodire abasara ni chikara wega. Eni. Hale amarubi. Yes. Kane marubi. Marubi. Twari kia kuri hala rugo harazi na gonya maheta ko hao. Kogo maito. Twari kia kogo maito. Ugathi marubi. Wathi marubi. Yes. Withanage ko wirumu. Ugathi okaikira hale ya centro ka boka rumaka kindu hau. Imagine kwaje the imagine. Utuko. We Basara ukimenya kuhura kindu gitagwo thimu cia rumu. Hello. Tipo nyumba thini riu. Aiga nere hora go nyumba thini. Ino ya kire hinya go zero. Ni kwa ndo receptionist. Ale receptionist. Hello. Sasa madam, niko poa. Uko aje? Niko poa. I'm number 42. Yes, how can I help you? My name is Simon. Yes, Simon. And I was wondering kama mko na nini? Mko na Glenn? Glenn, yes, tuko na ya 12, tuna ya 15, na tuko na ya 18 years. Which one do you want? No, I don't like the ones that have made rounds in town so much. I want the 12 one. Oh, 12. Yeah, the 12 years. You know, 18 years I've really walked around this earth. I'm sitting right away. How many glasses? Ni hedo hana mundu kirangoro ora hithania waya ingi na ku. Kamera ara glathi gire na wika. Koido zingetonya mabarita. Let's keep. And you wonder what are you doing in this world? And you are Basara taking things that are supposed to be taken by men. I'm telling you. Yes. Na hedo na rege ona kupi mwende iro guthiaga beso ke hago ne arata. Maigua ni uragera ku. Mathire kwa atazio. Ndio radio kiganithagia nacio marubi. Wazoka okara karatina eta watara karatina. Tu list. Dia tu list. Wa ukere Starbucks. Oh, Starbucks. Wewe kuniwe kusema. Urambata ngoro baiguru. Umoragia nike kwina mwatuka. Basara tena je gari ne sisoka Nairobi. Manager eta waro ko Starbucks wetha go Martin. Kana amuririkana. Yes. Watonya kuga mwe atiriri. Onje there gite gitari hakwina mwatuka. Ikinywa njo ya goro hakwina mwatuka na endere tama baby. We are poppers. Yeah. Because we enjoyed life when it was too high. We are just the paupers and we are complaining like everybody else in this government. Know about this government. I don't know what we did last summer. Tutake kuria. Atareri. Toke kere andu amwe na matamenyaga indo ciumaga supermarket. Na rura tuma mukagwa le hakira ningi na ugakwira tathiri ugacoka na supermarket uthie gukombea prices macio ndona thie kugura wina karathi kau arokire nako ugacoka supermarket iyo kala nego athira ari na mundu acaiba amucamire wathie korora tukitwe hau hapa ni patuko. Yes. Where else kwa ni twahothiria time wega. Yes. Na mundu umwe tugukomplainira muno ne Ngwamuri. Yes, because he's one of the people who would encourage us and welcome us. Yes, mageishu wiri ati nitwage akanyamu. Wene kutunyitaga ogeni. Exactly. Agatwira athuri ta inyuma tienda gutukana kuria muno. Ni ikarai haha. Na guthia hari ya mbere Friday tene kuigithia mukimo. Mansaimo na Katta Maisa. Yatigara mikimo iri ndukendie. Mansaimo na Katta Maisa kugera hapa kimo. Yatigara mikimo iri ndukendie. Let me tell you. Imagine haro mundu akomundu uhota kugura mugunda ari akwi na JKIA na higo onokora ugikwiririe ukigura utawara na higo ugikwiririe kiharo na higo lazima manirati nagio atinangagio na 15 aigagira kuira 10 siagora kona installment
Okale hagiri komithano kaheo mieri 3 wazemanya na mona gako ndonire ngiri haria kianda haria murenderio okay wandu ana ngiro na muruthi ni ari Zimaman. Yes. Go ina kadagato. Or tanas. Yes. Na duda karo pena hau. I'm telling you. Ko di kumira na kore duda bypass. Ko guale. Yes. Ere kwa dina gagio. Na wa kirari Ngwamuri agakwira we jerira maria nyamu tumetura tune twanyu. Ni meha. Muri mwarikia kuma marubi. Ya banywa marubi. Na thiko ithatu takinyita kuria uikaraga ara ndiko ria uikara oimbira kwa kuvura inde. Yes. Riu mwena mundu gwitwa ria Sade Ngwamuri mwena Ngwamuri Sade ukira kirete ugeciria tene hindi ukuinuka uko na hama maingi atuika ni irie ku na timona timana ke hoka githiwaga kagwira maitha no maya na mune ithambio and then he is a very poor man because of making very irritating decisions. All our friends are owners of real estate. I'm telling you. In Kamuru, that's where they started. Yeah. A bypass. Yes, the ones that Kamuru Ruai. That's where they are. And some are in Kamakis. Yes. They have high-rise building. We are still living in, and with people who are asking for rent. Gitawero gitawero gona gata igwa tari ngano cia marimu gitawero afuatite makinya maitu wega muno andari handu arahingicithania aragenio no korwa ati rwimbo araro ino ria kwagiriire 2022 ri 2022 ona 2022 dale kwa kameme ndale MC mukari muno gugetaniro MC atatu aria kari muno gikuyu-ini kwa njereke ngure ndahuraga wira na Ibasa gacoka ngaikuruka Murang'a the same night na ngari akweri. Yes. Ikorari hia 66 ngekira mondo seno 120 gari na ndo akwa wira makare 20 gatigwa na bote korode sawa Agora sawa. At least 20 years to come from now. No, you'll be gnashing his teeth. Wondering what happened. Yes. Wondering what happened. Yeah. And all his friends will be owners of nice cars and flats, big real estate, and others will be very prominent figures in government. Like our friends. Yeah. Who are very prominent. Yes, when you call them, they can tell you I'll call you back. No, nowadays they don't even pick. And they call you kamudu ka radio. They call you kamudu ka radio. Toraga yana koi. Akarita kunjira ka ondo very insightful by the way. Na ndiakirite kageciria uguo. Na ndacokire kumenya ona arume magiagira stress nyingi meci. Kwao. Ni nyumba. Tondu riu ri nari hinda rikinya mundu rume akorwo ndarenda anything. Arenda tu gukuhorera. Gukira ki. Yes. We ahorere ata na mundu ramuria ciuria. A reflect. Yes. Nitiguo. I get into deep thinking. Yes. Siri to rikine kwenda gwiciria uhoro wa kuria umite, hari ari na kuria rore. Kuria rore. Na ringi baithio na ringi na stress still. Nacio akoragwo nacio. Tondu mundu rume thurite imito thutha ni stress. Ringi ni financial. Aya okone arume aria maikaraga maica ma kiriu, ringi na maundu mugia here and there. Ena maundu matarakinyanira, ena maundu maingi muno akuite to ringi akuite nginya murigo wa ciari yake. Na ringi ni abataraga ringi guikara thi tu atari no ndungi either aikare bedroom
akire anyamaze. Every man has that moment. Ona ni ore ona nie yes ukathi ukahoria thimo ukahoria TV ukahoria radio ukahoria kila kitu gahuroka yes ngekirira hau ukamba ku reflect na nyina broka ninge tukahitania taroka ku ni disrupt uka intruder ko intruder kwa bia ninge kuhetoroga no idiraigwa nie hindi ona ndira atwenda. Yes, I don't want them, by the way. Yes, I don't want them. Na gutire mundu me otendete ihinda riu akire tu ono ko ni ndagika 30 kana ndagika 40 or 2 hours cia kuhorera tu athari no ndu areka ehorereire tu oro hau nigetha acokie energy ya meciria ituike ni acoka nigetha ahote kungangana na maundu mariku na maria meku tondu murigo wa mundu ucio akoragwo akuite ti wa mucetho na no aigua ati ndarekaga mwaki na ndagwagwaga ndino nguona ringi na ringi ni abataraga ihinda riu no riu ni hakoragwo na riri thina omwe. Sometimes women won't understand that. Yes, wanyita ati you need that time. Exactly, you need that moment. Wahorera wakira wa mwira ndirenda ndu ndirenda gukirari agakwambiriria kai ciro kira kara mune magikuhiteirie ati akwambiriria riu wanyita we maundu mari ureciria wa future ukeyuria kuria umite ari ori exactly kuria ororete aya kana ringi ungirete ora gukinira ndagika 10 ni we uyu akuria atiri ni ukihomokire tuthie shopping neoka wewe ngoja tuenda kuigwa maundu wa muthemba tocio ukama ndeka cia ndu ndatu kuhuruka gitina maundu maingi wewe hurukirie na gutire dawa ya magona thabuni na kiria na natizio gutire kari gwatiriri indo icio ciothe araria kirindo uta tomo haka Nijara gutarira nijara gutarira yes ni tondu tu we wa decide kana waigwa tu mwiro waku ni urabatara ihinda ura batara tu kuhorera na ringi ni Saturday kana Sunday ura waima kanitha kana kuria watinda we urenda tu kwamba kuhumuka wihorerere ukire tu utari na maundu maingi marakugia yes nduri no ndungi urenda acha ona ringi na ringi ona ringi ndunaria yes we waiga tu urenda uraigwa tu meciria maku me clogged na githe tiguo me matukanu macanganyikita gucanganyika ugathi ukahoria thimu nditiguo ugacoka ukabata bedroom ukahorera ukirangirite oguo ri ukaigwa kana gaku daddy can I come in akera enda kwa mam agora kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Aya kuja uniambie basi. Kaka ingia kaka ati daddy. Mama ameniambia nikwambie hakuna mayai. Ini a most pleasure woman. Na tukeri horosi yori ndacokire ndirona he gathuri kangi ndiye ka ndirathomete kari ka bururi uriku kau gangite mbirira gwako nona ure mundu njaga irima ria mbirira ukenja irima ria mbirira gacoka kaiga ngathi gathia undu hau athire mundu ungitindanira nawe ugutonya hau ona matingo gagucuthia aca kahuruka hau mathaa matatu kaigite kamukondoro akaiga kamukondoro kamukondoro mathaa matatu kana mana gacoka karikia gakuneka akauri muguaga atia riu soka fresh hau atire mundu ungiguthumbura aca mundu ni ekwendeja karima udeleletere mejira la ikara ora irima Odiye tabudia godimere aya madima gabirira audimere kabirira adi frola ka second frole kwanyuge sagi eye kwanyuge sagi kadirio ke ando ya morito we orithia ugatonya hau ugeciria ukareflect wega Lugu chomoka hauri we mudrona maundu in a very clear perspective ona we na new ideas we na ginya new ideas tondu riu na nikona garume kainge moraga urigago niki mundu me atahurukagirira gwake na acoka imana guku stiru ri aretha eka undu aretha no ndu ndangikona na gukunja arenda gathayu keho arenda gukira ewika no riu ri hari angithio gukira ewika ri ni kaunta-ini rukora gathuri gakirite oguo kena mubarucia akireflect akirete uguo na me kora na inagana ria TV ko na mevira
mundu ucio ndari kindu kingi gwethaga asa aretha ihinda no gwake ndangiriona by the way tondu hindi ukirakirite uguo ri niguo rakiroka ukaigua mutumia akwira ati no ririkane by the mbeca tutwirirwo cia kanitha grupo turatwirirwo andu ngiri 50 imagine na we thaici hakiri ciaku ucirokete maundu-ini mangi urageria kwanja kudelete maundu mamwe nigetha my new ideas matonye thiini wa brain yaku ukigeria kuririkana maritwa mandu hindi iyo mundu mwathomete wena mbica yake no ndurirĩtwa ndakwĩrire wena kumutonjia riu system-ini aitagwo data entry ureka data entry ya brain hau nake nĩ hĩndĩ aroka gũkũhe ng'ano hau ũrarigwo nĩ ng'ano cia mũthemba ũrĩkũ icio arakwĩra na nĩ mweri wa mũra ndenda tu ohurũke kĩndũ ta onokorwo nĩ wanawa kiugo kĩu tu nĩ kĩiganu mundu ukwira tu ndirenda tu kuhuruka wanawa agwo kuheo that time wana we ori tia utindo githie bedroom ukore bedroom muhe time uyo tia gutuma ciana tia uga kumunogia na maundu matari na kuria mari dake kumuja kana tini akuria kana ni aranyua tia kumuhurira thimu ati haruke akari kana okiarie tia kumuhurira thimu icio we wachana nae 1 that hour agisoma kata magasomo kage ekiria emukenu mundu uma grume akiambata kana agithie gukoma mundu uma grume by the way ucoka gukora ati by the way mundu ucio ne atuka rejuvenated na we tondu wa that wana agugwitagia na ri kwa ndo matari ru wamwira wathi wamwira te ndende twitha rimwe yakuria riu ri na ni Saturday ndarigo ni urakate nyumba kae murwaru Oyaga ndokioneka katanda de nyumba era kuhuruka ona by then utuika very concerned oko nduri habit iyo very concerned ene hekwenda mundurume tu akaheo time iyo aikarathia geciria okoro ti uguo wewe je kalima gwaku kalima gutire mundu ungigukora aza urikara amuka mukondoro gaku hau ugathi ukahuruka hau ukahurukira hau ti mundu ungiuka marezo thagio magwitigira omathiramenya kwanja wiku marakuona no mathiramenya kana wi ukirine kwa ngoma kana wi kwa ngai kana wi thino anyway we irima yani uhorete hau by the way ukomete kama umelala and wona thungu nimekaga uguo sometimes kana magetha kiria magorona nyamu citagwo atia they have macita cabins agathia kaingira na akahinga na akehurukira hau ukaigua ona noigua by the even on a weekend ukaigua muthuri auma ukaigua ona ni mari nyamu citagwo riri nyumba makururagia na makari yukani ucio makiri macho makururagia na makari ukaigua mundu athie in the woods wika by the way ndanakuwa mutumia na ndanakuwa ciana athie man solo atoka agua mucinga wake ni undu wa njangiri ingicomoka na kanyamu gake agikuta na kanyamu gake agathie by the way agaikara ndere-ini cia iria ndere-ini cia iria akehorerera ena bikavu yake ikururetie nyumba ĩrĩa araikara manyita modified ndĩna kĩndũ ĩtarĩ kanyumba kau akururetie kena kĩoro kena bafu kena ga TV kena gwa kũrugĩra kena kabiriji kanyumba kau akururetie by the way agathie tu na ngiri mathiaga nginya gutega thamaki we gutega thamaki ugithie ni rwatega thamaki we ndo andu rwatega tondu kwa gutire ru ugitega kuro no ngira thamaki na ruwi ugena indo igire nigetha utege gutega thamaki kata is not a joke tiga icitega gona kiria na nduano na neti gutega thamaki na nduano ino ikagio guo ai ona mugikigia ndugu na ngai hau hendaga patience itari onekana patience twathiaga gutega na ithuĩ tukararaja matareire nyitie nĩ mbara ĩrĩa ũkũhũrwo tondũ anyita thamaki igĩrĩ na mathaa 6 that's two igĩrĩ
na mathaa matandatu nenda uigira hare yari ngioka yona ni njaga muno yarekeria matumbe hau ogoramba guthambia matumbe mangi tondu ni ambiririo na kugucia kahera ngiona ni uriri mwega ciana ciakwa cingika atia cingiciarirwa arekereria matumbe hau nega kura. I'm telling you koragwo ndiendaga itheru na hindio reflection ile koragwo hau ni agikiro kia iguru no karwa ni kurero mathiaga just fishing alone and they are men athiaga tu aikia neti uguo aikia kindu gitagwo twana uguo na ringi thamaki imwe kumenyita uguo thamaki imwe it is almost after 45 minutes kunyita thamaki imwe no nyita ringi kangi kaigana uguo na titeno titaici mikawa-ini uthia mikawa-ini ati ugathi ukero ucio ndanathie kiria ndanathie cia mikawa-ini ati gutega ati commercial aca athie riu fishing as a hobby ahuruke riu hau eciria a reflect athongo ni mekaga uguo uguo ngitega ku amutumia ngona nera ba gukwira no rikana ijoagira nicio turari anogi na thoko no na mathia ni magataga na macoka magacirekereria otega na rekereria utumia ngora rega guthie nacio kare kuinuka na thamaki akurehe kogo no agera gikuyu oya ndagera gikuyu ku na thamaki watwara ku inatega ona mwe okay ke njere mukiuma kamugutagaga nau ni thamaki ugutagaga kana ni andu ugutagaga na we ukwendaga ihinda ria ku reflect ria guikara ya kuhorera kaigwa kwira atiri na hindi o by the way uma na gukucagana kaigwa kwira atiri totiri ndogo kiuga no nie njo atiri ngithi gutega thamaki gikondre kindu ngiinukia ngikone kuria kunyitite umbanite na igwa we uma cagana ukarigwa atiri cagana na gikucokera irokanira ku na riu kwirui ugigitegire na ngoro ngithie gutega gikondre kindu ngiinukia kwa hakirisha kaira mwira kuria uma ni kwa muhiki uriku uria ni kwa muhiki uria time yo ndingioneka by the na thongo ni moe by the way they know how to relax to relax ithwe don't relax don't hit yangu yako relax yako ya argument when you are happy ni argument tikoragwo ndungi igone rio arigagwo ni kingituma hena kaundu keho gathiete na mbere gatumite okorwo wi nyumba tha icio aigua kuria kora iro oya ndayo no ni kwa ile cieke muno aici twamecinga baile kweba ya ginya iroto no ko ekiroto gya gugithiu ogamutiriri wanya kiona githithie dia kwena ndirenda kwihurukira ndiko uyu uguo twira kikiuru niketwera miaka 15 nawe ndiri undu waku ito uyu na nimenyaga ko ti korwara ino ndu akati undu wena kiundu akati kiundu wena mundu no menye hare iko no la reflect re ginya wena ciana icio ciaku mari hau thiini wa mubango waku komenya ore ko maigata kana ore mugikarania nao maigari magocoka thukuru na ki magocoka atia no na mundu rekenya be humuke huruke tu kidogo ahoria thimu no ka wajoro tuika atia tini wathie ndui kwendu mathiaga baire we you can even go for 3 days ukagate wathie handu getha handu mukawa-ini ugathie ukagate handu toikaine uguthie tu handu horere mukawa-ini ni kuri andu by the way no ndungi miaka no ndungihota riu tibetawe ungeinuka uragu ade gwirage muthuri ndela ukinya na ivaza handu tenathiete nathi haria heritage kwa kabira ndela guthi hau thiku ta ithatu kana ruico ihuruke riu hau ni tukonana ni gacoka Friday na ni nguhoria thimu yo no korwo na karaini kangi ongereria nyina ngari thiku ithatu coke akwamukire okorwo na karaini kangi muraria nako ogikinya ona ndika no ucoke ona utangigithie guthie guo kwenye no uthie ndungithie no renda baile guthie ko unwind you see you want to go and unwind and your wife tell you no you have to tag us along ni turenda guthi kai ithu twatwika murigo riu ithu tukunegenagira basi ukamera ni tugithie oga ko gicoka unogete takini kwa isia cia nambarathi iguru urogete taki kuma hau ati urari kwa nwaidi ukaga we unjuite no kahuthira mbia gukira uria huthagira we bypass kwanja unjuite
kurakara tondu wa matagala matirari mubango-ini matarangiri we no urendaga tu guthie na matingi go trust uria twa position ile like Kenya ni men ile yes our ladies won't accept our women won't accept ati tuweke ati no wathie ati jwe ndio mahanda thie ro ico ukikaigwa mutumia ucio ugaga ati ucio wakwa ni ndamakagia ona ngithie thiku igiriri ukamenya ati riri acio ri ni marikanirie tene kurikania marikanirie haria manginyaga ri macukire na mundu akiahuka agithie njira yake ungeigua guo ati ucio ndamakagia yes tauri thigere nyina mburu ati unaigua hakiri ciaku iri clogged muno ni urenda hena tu ideas urenda ukugena my ideas na ku reflect muturira waku you just need some like 3 days yes ukorwo away handu ngithio horere gutari mundu urakugia agora reke ciana ihinge tu ithio twambe tuthie we tigwo ku nyombe urenda riri kwera urenda kwani waindira okone meciria clogged ri nita meciria clogged no meciria ati kunde nondu na kuigwa we generally fatigued ndina kio mwire ndiraigwa tu ndirahota ku concentrate na maundu maria ndireka sana irahinga next week tukugaga ati ithuĩ tutige na problem by the way ithuĩ no tugutiga guko thiko iria o ciothe ungienda nigetha we tombe guthicoka tombe no tombe tuthie gicagi ithuĩ no tombe tuthie gicagi tugutige we one wide no ni turamenya ati ni ithuĩ urenda kweherera uga ati aria oma uga ni ithuĩ tukonogetie kana ithuĩ tukonogetie hindi o muthungu arathi agekera ngari yake na nginya kundu gukoragwo gwa gwikira thi kiria current aroherera nyamu yake na thutha yes pick up ine yake kana gikari-ini giake 4x4 agakururia muthenya wa Friday atari mundu akaingira mutitu yes wika agacomoka kuu Sunday hwaini yes mundu sawa no ado trust ni mundu mundu sawa nani akadi atumia Kenya no jawe trust you taru ona mundu akana ona mutumia gwa ngana woherera gikari kiu arangimenya agma dimotito athi gothe mepagi kundu ma athi hara eta wata hara kiria hakuagira andu ya eta wata karia-ini Titanic na me athi Titanic kila gwakuagira andu siko rogitindo gikururia no wana kumwe wathie mutito oma ikaraga juja soka ikira like wathie mutito kuri abadea iwi na gikari ugikururagia kinya kana tatari nyumba gikururitie kanyamu kana nyumba kama iracia nyambe thia abadea na kuria guthiago maparks kuria guthiago yes ni kwathi turenda guthie useti hama ya wina nginya hama yaku hau nkaigua kuria ni gukira Titanic kweli oreritie biashara yo yaku ndia yambiriirio ro uguo